Naimbag nga oras mo, madam. Ne, si kamat gaya man aning. Nasayata dakan. Ala, sumrakan. Agyaman nak, madam. Si kakit dimot. Dinak man awagan iti madam. Nana Bella, kunam kadilatan. Awan sabsabali kada tayo tagkakalugaran tayo. Kat, agbalin ka nga roden nga amok. Di madam ko nakan, Madam Bella. Naisaan. Diyak kayat nga awagan nak iti madam. Basta nana, kunam kanya, kwan. Kat no kasta ti kayat mo, Nana Bella. Kat, anya nga iti trabaho dito balay yun, Nana. Kasi timbagakan ka ide, aglaba, agluto, kan agdalos. Day tala ang daramidom dito'y balay. Ala nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan na. Aglaba, agluto, kan agdalos laang. Wan, awan mo ti sabali nga ramidom dito'y balay. Kan saan ka marigatan nga aglaba, tadwa kami lang kanila kay kung ay labaam. Okay nga rod, Nana. Nalawag ti saritaan. Nana Bella, apay, asino ti asawa di masikog nga anak ni Nana Juan na akaaruba yung nakiasawa ka din? Wan nabayagan. Nagkasarda, no? Live-in laang. Di damo nagawis iti kasarda. Tsak man ammo. Mabai na kamang damag ta mga nuko na anda man nakibiyangak. Kahit ayan nga di asawa na, apay ajak makitkita di tabalayda. Adan sa kanumay di abroad. Kasta matimbaga ni Juana ide kanyak. Oh, adang tangag paiso iti abroad. Ang mga nukun kunadala ang tikas jay, tapno saan amadlaw? Saan na madlaw, te? Saan amadlaw asin ni kugandala ang di anak na? Aniya? Tila sasawamot, aneng. Ay sus, di tay laam mo anana. Agparparik na ngamin kanya, alino ko dala ang di babae. Nalaingak ngamin amang kilatis iti tao ka. Anya? Bye-bye am dagita. Awan pakibiyangan tayo kadagita, aneng. Ingka kedyagaon no nakaluto kan tamangan tayon. Mabisina kaon. Ay Allah! Nalipatak mo tay lutlutwag. Ay naksatang! Inton maminsan, aneng. Bantaya manaimbag tilutlutwam. Kita man, nakset tilinutom. Imbes sa mangantayon, saan taglutluto kapalay ti sabali amasida? Ay, pasensya kayong tata. Naliwayak mo't nga paisong. Nagluto ka, bantayam. Di mo pampanawan. Sana tila papanam. Uwan tata. Kung amin, ni Nana Bella ngamin, kasarsarita na kita eh. Ay kaduray panunutam lata tilutlutwam. Ngala, agawam tagluto tamabisina kon. Adamot tang sitday ta ala kay prim. Kunamutlan asino akabaknangan magsasaw. Gapot addan katulong da. Kunamutlan asinan amang sermon kada tao. Ayan ni aning bakit? Apay nga awan manan diti balay. Jak nga rod ammo. Kunak no aday jay likod nga glablaba nga maawamot. Sursuran damat na siya babaunin. Nakasapsapa amapan makikarkaruba. Ay, wang nga rod Sinapa na tinagluto. Sa idi nakaluto kan nakadalusan, rimwaran. Nagsapa nga glutluto. Nalamisan ti taraon. Sa paan na tagluto tapno makarwar mo't amasapa dito'y palay. Papapanandaya. Di ta kakaro ba? Mapan makis istorya. Anya klase ti babaunan ti kasta. Di tanto pa'y rumwar dito balaya mapan makichismis. Ang isumutan, inaldawa kasta ti aramid na. Bagbagam tuman na di nga anay, yak kayat ti kas di nga aramidan na. Nana Bella, anya ngay, di husto, di atap ka. Atap mo nga. Di masikog akaaruba tayo sinikog ang dalaang, saan da nga kasal. Aniya? Nakadamagamot iti dayta? Di kaaruba mo la di tabangir abalay
Ibagbagadala ka nung adda ijay abroad ti asawa na. Ngam kinapudno na kitawa. Nga katawan pakibyangan tayo ditan Biyag daday ta, aning. Narigat ti makibyang itipada a tao. Masurunak lang aming ta kunamutlan asino abaknang no agkaw-kawas. Kunamutlan asino nga asawa ti baknang. Tikit di trabahom ti into naram. Saan na ti biyag ti karuba, aning? Awan mo't problema iti trabaho. Talup-lup pasakmit nga umuna sa aktorumwar a makikaruba. Kan may sana kayat ni tatam a primo tar aramidam. Agtalinaad ka kumalaang dito'y balay. Ay, maburing akmut agmulmulaga takla dito No kas di analpas kung ti trabaho na. O di agbuya ka iti TV, wano saan nag-cellphone ka. Maburing aklat tanana. Agsakit ti matak nga agbuya. Mas kay kayat ko ti makisarsarita iti tattao, nana. Ay na, tapno ang muyaw. Nagdudugyot dagijay nga amok da kayaw. Kano pati underwear da, kat ipalabada kanyak. Marugitak pa'y, ano saklaang tadyak kayat nga dam ako nada. Grabe mo, daytan, aning. Wan ko naklangarudan, nagsasadot da pa'y, ta ultimo inumun da adanong, payawat da amin kanya. Uray ko maano saan da nga imaw. Nakaimimot da pa'y, kanada pa'y sadsadot da nga agdigos di da pa'y agtut-tutbras. Minsan na si putak ka nagtutbras na. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunon da kayaw. Nay, aldawa, panagluluto man ay. Ha? Ay sus, un nga agpaisaw. Sige, agawid akong tainak aglutong. Taamangan no pang uran dakdagiti amok no maladawak ngaglutaw. Sige mapanakong, inton maminsan manang. Nakaring kan, Bella. Nay, bigat mo't gaya man. Ala, ang murmuray kan, taday pabuyakan ka. Nay, anya na ita. Ada insenti ka ruma a video niya aning, ngag-chis-chismis iti store. Anya abidyo ngay. Ito yan, uyam. Mamit lang ta i-play ko. Nagsasadot da ba yan? Ta ultimo inumun da adanong payawat da amin kanya. Uray ko man no sanda nga imaw. Ay nakaimimot da pa'y. Kun adda pa'y kat sadsadot da nga digos Si da pa'y agtututbras. Naminsan na si putak ti panagtutbras da. Manipod nagpayak kadakwada kas babaunin da kaya. Makitam ti kasta nga aramid ti babaunin ta. Nakalas. Naglokon day jay a babae. Apay nga yakas na ti ibagbagana. Dadadaulan na tayo diliklikod ta. Adita mo. Laimbaga, tada ng video kenkwana. Aniyan? Pag-impakya mo na dyan nga aning, tapapanawa mo, bakit? Nagawid ka mo tanay. Ala, sumrakan. Nagdakal mo tabag nga awit mo. Apay, agbakasyon ka. Saan? Pimanaw akong ijay balay da na Bella. Apay. Alaman siguro mading inaramid mo. Ay, awan mading aramid ko. Di dala maaklon ti mading aramid da. Agpaiso mga imot kan dugyot da. Di da maaklon da ita. Iso a pinapanaw da. Anya? Apay, inapamida. Saan mo? Imbagak la kadagiti kaaruba ti pudno nga ugali da. Ngam sinakit-dakit din. Makita. Di inaramid mo man ti jak kayat. Apay aya di mo amo ti mabagbagaan. Di mo may kat ti kinalaing mo ngagchismais. Nasaya tayo ti kasta. Inka chis-chismisan na iti amom iti sabali at tao. Imbis sa pribado ti biyagda, mapan mo mat chis-chismisan ida. Awan mo't madingar aramidag tatang. Apay, dakas ti agistorya. Dakas ti makis-istorya iti pada at tao. Iso nga rod nga dangiwat tayo. Tapno adda usaran tayo nga agsaw. Nga agistorya. Di mo man ikalintigan ti mading aramid mo. Saan la namnamin san wano namnamin ba anaiso kay ti kasta. Naminadawn. Sa apay ti madiken ka, naynayunam, kan kiskis sayam ti istoryam.
panang dadaali ti padataaw ti kasta nga aramida. No di da kaya saan lang? Ado ti pag-applyan na sa bali dita? Wala, ngam awan pagbayagam at trabaho, ta kastamot ngamin ti aramid mau. Agbalbaliw ka man, anay. Ay, awan ti rumbang abaliwak tatang. Taawan madingar aramidag. Agpakpakatutuo aklaang. No kasta, pimanawan di katulong yo, Sabel? Wen aning, makiasawa ka nung aminin. Aya, ang mga numasikog pa yan. Ay, jaklam mo ang saan mo ti kunak. Ang mga numasikugan day jangay, iso ang nagikatan. Kahit, kasanaw, mga laka iti sa bali ababaw ninyo. Kapilitan atan agpada kami met nga da trabaho na kanila kay. Ay, agaplayak nga rudin, Sabel. Alaan na kung tasya kung ti sweldo ang ababaw ninyo. Ah, ni apay, jesigo na trabaho ngay. Awanin na. Pimanaw akong tadyak maanusan ti trabaho ijay. Kun, agasam, pag imunan nakit din jay bakit nga amaw. Ha, awan mo't madingar aramida. Ngam pagimunan nakit din. Iso ang pimanaw ako na. Anya? Iso nga alaan na kung tapno sa anak ang mabakante, Isabel. Alang aron, tapagsaritaan mintong agasawa day ta aning. Kahit inawat da ka. Siyempre siya pa'y tatang. Inawagan na ko ni Isabel, mangrugi ak kanon nga agtrabaho inton biga. Swerte, tada pala mangawat ken ka. Nga oray kasta ti ugalay. Isong agbalbaliw ka kuman. Ijamaw ti makibibiyang iti pada mataaw. Nangro na nagiti amaw, ta sana nasaya ti kasta anak kaw. Apay, dakas ayat ti agistorya. Iso nga rod ti usar tingiwat. Agsaw. Wana, nasaya at kumalaang ti isawang mau. Sana kumkumpurmay. Awan rumbang abaliwa. Tawan mading aramid ko. Gagangay laangan kada tayo ti kasta. Ramen ti biyag day ta chismis. At ni Eric, balasang ko. Ha? Ay, awan da pa'y Di da pa'y si mangpet nga gasawa, nana. Apay ka day. Ita nga minti schedule ti panang massage ko kunkwana. Si kangay, ang mga nukayat mo ti agpamasahe, balasang ko. Agho-home servisak iti body massage. Ha? Kastaya, ay sanan, tawan mo't nasakit iti bagik. Malah urayik nga rod idan asumangpet, tani, adayo pa'y nga minti naggapwak. Ala nga rod, pasensya kayon. Di kay mabalin apastrakan dito'y salas. Tababaon daklaang dito eh. Sana balin, awan problema. Dito'y latan balkon ti paguraya. Nukasta, kanayon nga umay day di abakit dito'y balayo, Sabel? Wen aning, taw may agmasmasahe. Wano saan, agdalos iti kuko. Ngam ni Eric nga asawak, ti kanayon na servisan iti body massage. Ta kanayon nga agsakit ti bukot na nukwa. Kastaya, ang amam, adda nadlaw ko iti day di abakit. Uray bakit, ngam kaslad da sarsarampiting na. Ha? Agasam, nakabado iti tubeless, ken nakapalda iti nakiting. Nalaing ngamin nga agdala. Kan may bagbagay namat. Tanapintas ti pamagina. Adamot sarsarampiting daya bakit? Madlaw ka. Ay, jak kursunada ti panagbadbado na. Baybay amlatan Kas jay nga rod ti trip na. Oh, adto yun ti kapim Eric. Ni sanak pa ta nagpatimplaning. Kaya may sanak ngagkapkape. Ay, kastaya. Si kaman la ti lalaki nga amok asaan nga kapkape. Iniwasa kong ti kape ta, bawal kanya. Ay, kastaya. Mala, inumak nga rodan da ito. Apay, di ka pa'y makaturog aya, rabiin. Saan pa'y nga rod? Si kangay, di ka pa'y maturang. Madamdamaak pa maturog, ta orayak ni nanakikay. Ta umay imasads. Ha? Rabrabi nga umay agmasahay. Wen, tadi na kano masango no bigat. Kan may sa, aga po kano di takaruba. Iso ako na magaslat ta dito yan. Kay, amo ka din ni Isabel nga asawam tiyo umay na. Wen, imbaga kitay. O ala, in ka maturogan na nin. Ah? Ay, sige nga rod, Eric.
Nakaskas daaw mo daytan. Rab-rabi nga umay agmasahe. Uray bakatan day jaki kay. Ngumadlaw nga damampang na. Isus, pudnong samot yatap ko. Mapansan at talaga. Wan ay napatsindak ka day. Pudno ti bagbaga kada kayo. At dalakit dilimod a relasyon dagiti adwa. Imposible, bakbakatanan ni Kekay. Kat, anya kumano pa ka? Adaya binakatan nuni ampang tinagaray. Kanayon iji balay da sabay. Kat pasaray rabi ipay nga umay da kayo. Alam sa bagay, gwapo mo ngamin ni Eric nga asawa ni Isabel. Uray asino mo't siguro a babae. Talaga ang makayawan iti kinataer na. Uray baka talaga ang makayawan kan kwa na. Nukas na, saan ka nga agimon? Di mo pagimunan ni nanaki kay Isabel? Kan, di ka agatap, iti kanayon ayu umay na dito'y balayang. Ala, apay ko mga agimon kan agata pa, kat awan mo't madingar aramiden da. Ay na, panagkunak. Nakurang ka iti panagsipot, Isabel. No siya, mapaliiw ko ti garaw ti may sa tao. Bantayam ana imbag asawam, Isabel. Taning, uray bakit ni nanakikay, may asim pa ako nada. Mabalin ka di aning? Di mo padaksan dagiti dua tawang magmadingar aramiden da. Atap mo laang dayta. Saan kagayam asilusa, Isabel? Nasingpet ka ngamin unay. At dayta, nakalosyon ako. Imposibleng asaan at tumalyaw ni Eric iti kastoy asuot ko. Nagkiting kanangul-ul a shorts. Kan nakasando aklaan iti naing face. Nakaturugan ni Isabel nga asawa na. Uray, tasan asilusan ni Isabel. Padasag man agargarin ni Eric. Magargarin tupay iti baka. Siyak tulakit din akaubingan na laang. Ay, adaitan. Aging tuturog ako. Hoy, aning! Bumangon ka man dita! Ah? Ne? Apay Eric? Apay akas lakaungot na. Nagalas ti ugalim. Padaksen na kami kanina nakikay. Ibagbagam nga da relasyon mi. Ha? Wow. Amom kadi ang pambalinda ka ngay darom iti kastangar aramidam. Ah? Ay, ini. Awan matimbagbaga. Ulbod! Ako kusam amin na nagargarat mo, tapumano kan. Ha? Ne, apay nga eh. Saan miya kasapulan ti chismo sa ababaunan? Kat agsagana ka, tay darom da ka. Anya? Tay tangamin ka, di ka dumdum nga iti pamagbaga, aneng. Di mo ngamin maikikat ti kastang ugalim. Anya ti aramidak tatang. Diyak kaya ti maidarong. Awanan, nagdarumda ka naon. Naglaing ka ngamin agpadakas iti para mataaw. Nangalam ngamin iti karbangam amang dadaal iti para mataaw. Tatang, tulungan da ko ma. Diyak kaya ti maidarom. Anya ti aramidak. In ka makipagpakaasi Marang isanod dati darumdaken ka. Isabel, Eric, umayak agpakpakasi kada kayo. Isanudyo ko man at idarumyo kanyak. Akno nagtinagbasulak, pakawanan da ko ma. No kasta, amina mon tinagbasulam? Un Eric, sorry no nagparbuak iti sarita. Di da kun idarum, please. Grabe mga mintar aramidam aning. Pinadakas da kami. Imbagbagampay ka no adida ka suswelduan. Kat on time mo ti pa nagsweldom, sana ya? Un, kamalik dagi jay. Iso apakawanan da ko ma. Agparinto mga iti sangwanan nyo. Di da kun idarum. Tumakder ka. Ala, ikan da kay ti may sapay agundaway mong agbalbalew. Isanod min ti darumiken ka. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya ngay dayta. Ag-public apology ka. Ay, oo na. Sige, kabalak nga ramidan dayta. Inton assembly meeting ti barangay. Agsao akto ijay sangaw. Saan lang ay di barangay hall?
Ura iti FB. I-public mo ti FB. Ta ijay kang ag-public apology. O niya. Mayat ka wano saan? Kababain samot no iti social media. Mayat ka wano saan? Sungbat. Tanong di mo kayat ituloy minti darom. Ay, sige. Mayata kong ere. Agiyaban ka, tadi dan pinatuloy ti darom da kontraken ka. Una, ngam naamuanan ti publiko ti inaramid ko. Taijay mo't social media ti kayat da apagkidawak iti pamakawan. Kahit anyang araw, talaga kasta. Inaramid mo mat. Pag nakmamlay ta na napasama ka na Tatang, jakon aramidan ti kasjay. Oh, adakan. Kumusta ti pagnam? Naawat ka iti trabaho? Saan tatang? Adun tinagaplayak. Ngam awan apulos tinangawat kanya. Ay, nalabit ang muda at tinaramid mo. Isa mabuting da mangalakin ka. Tabang ano aramidem at kanakwada ti kasi tinaramid mo kadag itinagbalin nga amo iti kalabas. Kasano da ito yan tatang? Marigata na ka makastrak iti trabaho. Ala, di ka mapukawan iti namnama. Nagbunga, nagitimulak anatang. Isursor mo nga ilakaw. Aglako kalangay. Wanan kapilitan ng akas na tatang. Di mo ulitin tinaramin mo. No di mo kaya tadakdagas pa iti pagtungpalam. Wan tatang, agbalbaliw ako. Manang Biyanan! Nanang, pakawanindak ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangitam aya. Ari kapon nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya day ta? Sikog nanang. Anya, masikog ka. Asino, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan nagawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko nanang. Ania! Adamat gayam sigod nobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Ania! Engkamat mo kumatibagim tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasarna, tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito lugar tayaw. Anyalat sa undag iti tao ngay. Ibagada disgrasyada ka abalasang. Kat, anya nga rod. Pudnumat nanang. Ay, sana mabalain. Jack kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismus at iti lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Nakasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak maidi dya amam. Unay ka mangaminan. Apay ayati kag pampanunaw to. Amom magtinaglabasan ta. Apay ngayon palubos mo akasta ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diyak kaya ti may babae. Di mo lang amin pinili mat dinakirelasyon anya ka mat tanalis. Saan nakarumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta. Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga ta ayati nasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, mga nan. Nakaluto ako na alis. Wan nanang. Nagpatnag ang nagpampanunutak.
Adda pamuspusan, wenno wagas, tapno saan ka may babaen. Ah? Anya pamuspusan nanang. Masapul nga da pagparangan ta nga amata si kugmaw. Ha? Asino kumangay? Adda maammo ki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yumat. Pagparangan talaang mat. Saan kayo mga agkaida? Wano anya pa'y dita? Paumayan ta dito balay. Anya? Saanin ang masapul nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaad mo, sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-ajak kayat adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunada na, ay jak kayat ti makangagiti kasta. Ang mga nuuman ay lapak apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta ita agbalin nga ama kampay ide ta si kugmaw. Nanang. Siyak ti masurot itagun daway alays. Si ka makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kuma nagpaspasikog, di awang kuma ti kastoy aparikot. Balut! Balot! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan nyo na? Ikan nakitidwa. Kanak dito yun. Ang kabayatan ti panangan ko, adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayan? Amarilyo na. Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamot. Baruka kung ayaw mo't tapno sana madlaw. Adto yung tibalot na. Ay, agyamanak. Ay, wan. Kaya't mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline na ita. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kas jarum wari balay. Kan umay kalag maramarang mangi balay no kas jeng awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog janak ko. Tapno sana chismisan dagiti kalugaran me. Tapno sanda nga ibaga a disgrasyada janak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, ano kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas diyama pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tanusan, agbiro ka kiti sa balay. Sige. Pagbigyan kayo na. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay, numot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyugan da ka din nanang. Wan, kuyogan na ta ni Amarilyo. Ha? Asino nga amarilyo? Katay tangdanak nga agparang nga mata si kugmo Anya? Gwapo? Dayta kinausam mo iti gwapo, iso na si kugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan, awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaan. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo, ading. Pakaragsakak ti makaamukin ka. Ay, siya kayam ni Amarilyo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wan, umayakon. Nala, mapantay nga rodan. Tadamot tan na Amarilyo. Nagamam mo kayon? Wan nanang. Anyamot jay pinili yu alalaki ngay. Kat no nagwapo ti amatoy si kugko. Kadami itsura ni Amarilyo No para kanyak, gwapo ni Amarilyo. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Wan
Ngumanyalat sa wandagi ti tattaon ngay. Ang mga nuko na anda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Uranyat sa wanda ditan tinapatag at damay parang mo nga mata si Kugmaw. Alaki din, mapantayon. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan Risa. Ay wan Risa, dayjay man o asawa na jay nakatugaw ijay ruwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Ay taga kabang ibang nga ilay, balasang kaw. Mala, di mon interview ni Alice, tan nasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti amati sikog na. Mala, umuna kayo na magna, tasarunwan kayo, amarilyaw. Kibinam ta anak kaw. Uwan na. Ay saanan? Apay, masapol pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak lang tibilin ti inam. Mala, uray di kay nga ron agkibinan. Basta ginasidag kayo amagnatanay. Malabasan tayong ti store. Mala, agin na si dagta amag na ading Alice. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsaw ka. Sana kasta nakamisuot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag. Di yung mat ngamin pinilpili mo't ti pinagparang yung nga amatoy sikog ko. Tay kumamot katairanan Kanatar mo niya Marilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana ay Saan mo? Ay, saan kang kaangam siyak na taer iti panagkitak. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya Marilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day di lalaki. Ay paumayan ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Namuandan ama si Kugka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isu nga ikuyog ta na Marilyaw. Tapno da makita da nga asawam. Kampay iday. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga ay. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagaga na. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanay bagday ta. Katwin narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ado ti tao ti lugar tayaw. Ay wana, pudno ta kunam paray. Adan to na po kaw maray. Kat maragsakan para ijay anak mau. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan pare. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasa aircon samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak mo't latibagik no dalduma, tatila may sausawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, ang ganakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay sus, kasano day tuyang nga. Isapay jak na isagana dagiti baluna may ospital. Mapantayon di ospital. Nagsakit una yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga ron. Inak bang ayab, iti pangiluganakan ka anak ko. Hello, Amarilyaw. Sa dino tayo, Mau? Adak di ti balay. Urayak ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanayin?
Wan, umay ka ita dito ospital tanay naganakan ni Alice. Ay, sige nga na na. Umaya ka na, Kaus. Ang agbantaya ka day. Wan kadwaam ta anak ko dito Agawaam, taurayan ka sa aktor rumwaran niya. Asino nga'y timbagam nga ama tasikog mo anak ko. Kat jepod no nga ama na alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay. Di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay wan, paumayan niya Amarillo. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbit tay nakagpakan iti dingwan ijay balay. Ni, anyat sa ngitam ngay. Pasyanak lang amin iti anak ko nana. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Ay wanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag, nagkiyot ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kastaan na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Addo ti tangdan mo Amarillo. Tangay nakarwaran ta anak ko iti ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga iridip ko biit dito sa payaw. Agawid akto na maramdama. Sige. Iturog mo nga raw. Tagluto akiti pang maluman tayaw. Mang malum kan tupay sa kagawid. Agyamanak na na. Ay, manutawon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarillo. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay, sayang ti kinapintas mo na. Amam, napimpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alice? Jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan, rumwarlat ta ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka mamat Amarillo. Uray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, nana? Nana, lungay agaramakken ka, kaya't nakngata. Anya? Ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarillo. Sardengan nakman arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, nana. Kinapudno na. Damo pa'y laapan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilako kabalot. Nadlaw ka ti kinapintas mo. Itataka ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing mutan ti panagayat ko kin ka. I love you na siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abakbaketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adda aya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko ken ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarken ka. Kwa. Ay, apay no jay anak ko laangan tarmam. Ta, isuti bagay mo nga asawaan. Awan riknakken ko na. Si Kati ay ayatag. I love you so much, siling. Anyat pang panunutan nyo, nanang. Nagadayo tinakaiturungan ti imatang nyo. Ay, mariribo ka na kanak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan? No kaano mo tabim makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, nanang. Ay kwa,
Agar aram ngamin ni Amarillo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kuana anak ko. Anya, kat ubing kayo pa'y mat. Nasurok la a 60 yu. Mabalin nyo pa'y ti makiasawa no kayat yu. Total, nasingpet mo't dayjay nga Amarillo. Wan ngam. Ay, kasano day tuyen ngay. Awan mo kidi makunak kang kuana anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat aklunan yun Ay, no aklunak. Anya laangan nga ti sawan dagiti tao. Damuda, sika ti asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Amarilyaw. Kat ibagayo apam maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo Marisileng. Apay adiyo kadwa ni Alice. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice nga Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunamila ang dayjay. Anya, Da kami ka di tiagayan ayat ken na Amarillo, Maray. anya. Di ka man mangrabak, Maray. Manglukloko ka mo't. Saan man, Maray? Talaga ada kami ken ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya, jackpot yan, Maray. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga rod ani Marisiling jay asawa ti anak na Maray. Wan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa. Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog da ti naminsan Maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw na Amarillo ko na lang arudan? Ha? Mamin ano ayamang nga ibagak apam marang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanak ko. Kasano aya ti pamaya ka mangilawlawag kada kayo? Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo ko sa amart. Ay, awan nagkinawatan day tanak ko. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na da kami tagayan ayat kanya Amarillo. Naawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ay, ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, naiapay ngay. Masuro na nga main ka dagiti kalugaran may. Siyak mutan ti pagchichismisan da. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takas taak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan kano ti sasawan ti tao. Bayam ngurayan niya ti bagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan kumaaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado pagsasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kadno malpas ti kasarta, agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makit-kita ditoy. Kasanungay ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan, nanang? Di kam sumurutan. Tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan ngay? Ay na, di da kam pagdanagan, nanang.
Kabailak ti agdiskitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nak gayam jay ama ti anak ko. Ket nagkari amang ted iti suporta ti anak na iti binulan. Ay ka nasayaat nga rudano kasta. Wenanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da amarilyo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadag iti kakalugaran tayo. Ay, wan, tamabainak. Ibagbagada ngay nagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abali ta saan mat nga agpaiso nanang? Di yu ikan kano dagita nga ibagbagada. Manang! Biyana! Nanang, tatang, iso ni Jenny, nobyak. Naimbag nga orasyo tata, nana, agmanuak. God bless you, balasang kao. Anya trabaho to'y nobyam nga, Jason. Padam mo ila ka di a profesional. Ha? Kwa, anya mo day tadam-tamaga mon poreng. Ala, umay kayon, Jason. Ayaba mon tanubyam, tayntay uminom iti buko Diyos. Ta nagsukdalak itay itinyaw. Umay kayon. Si kamot poreng. Ilugar mo man ti panagdamag mau. Nakasangod jay nobya ti anak mau. Ngam kastakit din ti damdamagam. Mabainan mo't jay tao Nangruna no saan mo't profesional. Kahit apay, dakas ti agdamag. Di dapay sinungbatan day jay ang damag ko. Takas ano, sampitaw ka mga main. Kahit no saan profesional jay nobya na. Anyat aramidam. Nagawan mo't apanunot nan ngay no saan profesional ti asawaan na. Profesional janak ta. So arumbang la profesional mo ti asawaan na. Anyat mabalin mau no saan profesional ti agbalin na manugang mau. Awan maaramidam Saan ngagpampanunot da nga anak mo no kastaman bilang. Ayan ni Jason aya. Adada ijay likod. Uraya makapanaw dyan nobya na sa munto kasarita. Di ka man makatutor ako nakaon pureng. Uraya makaawid dyan nobya na asakan to agdamag takababain. Itatanagawid ang genobiam, Jason. Sungbatam ti di mo sinungbatan sa ludsud ko. Padamot la ka de a professional genobiam. Anya trabaho na. Saan ang nakalpas ni Jenny iti kolehiyo na nang? Nagpatinggal iti second year college. Anya? Apay ngay. Di ka lang nagpili mo iti padam a professional. Anyat serbim anak adal no awan mo't adal ti asawaam. Ang mapay. Asawaam ay aday janobiam. Uwan ana nang. Tulagan tay kung mga rudan ti panagkasarmi. Anya kamutan. Di ka lang nagpili mo iti agbalin nga asawaam. Diyay kumamot padam a professional anak ko. Kasanungay ang makaurnong kayo no si kalat adda trabaho na. Kabailak asuportaran ti pamilya nga uray siyak lang tiyag trabaho na nang. Ay narigat ti panagbiag ita anak ko. Usarum kumamot ti panunot mo Saan la aday tagatil mo ti paganandaram. Nanang. Diyay professional ti sapulam. Gaputan na pintas. Asawa umata nga uray awan na ilepas na. Sa nabali ata nasingpot ni Jenny nanang. Naggagat pa yung agtrabaho iti unag ti balay. Kan nalay ngaglutaw. Oray man gagat na amin agagat. No di matag sweldo. Awan serbina. Oray bakit abalasang ditan basta da trabaho na. Profesional akas kan ka anak ko. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Puro babakit mo tabalasang nagitadda dito'y nanang. Kahit man ano ko oray tapasig damat a profesional. Nagpipintas ti trabaho da, de kotse da pa'y amin. Saan na makaanak na gijay nanang? Apay, diyo kaya, timaadda ni ti apukaw. Ayos laeng nga uray awan apukukan ka. Uray taadda apukukin nila ni akabsat mo. Kaya't kumati makaputot nanang. Ay, apay, awan sa balin tay kumapadam nga adda na ilupas na muta anak ko. Awanan ti makita ka sa bali nanang. Ni Jenny laeng tay ayatag.
Iso ti kayat kong asawaan. Agsagana ka, ta dumanon tayon iti mabiait pureng. Jak masango. Ado ti asikaswag. Anya ko mati asikaswam. Awan mo't pakakumikumam. Kag dagijay mulak asabong So katakti patda, tadadakkeldan. Bastit una yun dagijay patda. Ay aramidem ita ang tapno malpasayn. San atila ipampambarmaw. Kasarda pa'y laeng Uray sanon. Katuwan Gapot talalaki jay anak mo, kastan ti ibagam. E dinto nga jay anak ta babae. Kasta unay panangidagdag mo ide iti kasarda. Katuan tadi adal jay nakiasawaan na. Pada na nga adda na iturpos na. Unang di namot na ipakat ti inadal na. Ta pinagsardeng mo ti asawa na. Ta mumait ngagsasarunaw na kita anak da. Sana bali tadda trabaho ni Banjo manugang ta. Uray saan nga agtrabaho jay anak ta, agbiaglat ta. Basta agsagana ka, ta dumanon tayo. Awanag ti adu pa yasaw. Nakamamuan na nga iti day janobya na nanang. Diyak mo no sa dino tinang pidpidutan na iti day babae. Ginargari na siguro jay kapsat mo. Siyempre, napintas. Iso ti inaramat na apinang gargari ijay kapsat mo. Ay, kaasimot nga rod ni Manong Jason No ison tula ang timang biyag iti pamilya na. Wan nga rod nga manyangay nga rod. Kas jay mo ti pinili ng asawaan. Awan mabalin Nalpas ka na nga nun, Andro. Agawid tayo no nalpas ka. Nay, nagsapan. Kada pa'y may kadua programa no madamdama. Inton bigat tayaw nga agawid. Makipagragragsak tayo pa'y mo't iti kasar ti anak ta. Kasano ang makipagragragsak kat sa anak mo't anaragsak? Unay ka na Nalpas lang arod ti kasaran, kasta pala ti ibagbagam. Mayat ka man kun saan. Manugang tan ni Jenny. Umuna kami nga agawid dun. Maudi ka no di ka pa'y agawid. Pagluganam nga rod nga agawid nga Makilugan na kada merse. Agawid da ka nun. Tamapan da ipa-check up jay basit nga apo ko ta. Taggurigor matan. Aya. Ala. Makilugan kang arudan ta maudi akpay. Kababain mo no tumakyas tay amin. Ang mga no ada may baga da balayaan. Jason, ada nadlaw ko kininanang. Di naksamot kaya't aparakan ka. Bay am ni nanang. Di mo ikaskaso, Jenny. Style na latikas jay. Kaya't naka-apara kanyak. Manipod ng rugi ti kasarta. Aging gaanalpas. Na kami suot latta. Di pa'y matagtagari ang pulos. Amok asaan anaragsak iti kalkalpas a kasarta, Jason. Di na kaya't aparakan ka. Marikriknak dayta. Di mo ni kaskaso ni nanang kunak mo. Mayroam kan tumot lang iti kasdya nga style na. Paspasinsyam la ko man ti inak. Ipagpagapom kanyak nga asawam, ha? Kan oray ti kapsat mo. Kas lalikliklikan na. Madlaw adinak kayat akasarita. Di naksamot kayat ngagbalin nga ipag. Saan man Kayat naka? Siyempre, nabit kay pala nga agaam mo. Ngamin to nakbaybayag. May pasig yung tumot lang ti bagiyo iti tunggal may sabakit. Awan pa'y ni tatang nanang. Awan pa'y nga rod. Nalpas lang nga rod ti kasaran. Ngam di pa'y laagawid. Bantayan na siguro jay manugang na. Amang ano sana pinalubusan ni Manong Jason Masurunak. Noan niya launay nga tatibang bantayan jay amam ijay Kasla agraraman nga pakasar. Ala ka urayan yung latan Paawid siguro day jayan. Nanang, agawting tayo man inton kasangay ti inaw na nga apo ko yo. Kaya't nakano nga minti mapanaglangoy iji baybay. Ay katuan kaano aya? Inton maminsan abigat nanang. Ijay tayon to nasilibraran ti kasangay ti apo ko yo. Ay katuan na anak ko. Agbalon tayo, wano? Nagrigat mo't nagluto iti mabalon.
Ije tayo itong agluto na iti kanan tayo. Ay, kat mabalin lata Sana bali, taad da jay asawa ti kapsat mo. Isunto ti agluto. Uray tabagbagay na mo ti kasta trabaho. Gumatang kayon to iti mailuto. Tapaglutwan tayo jay asawa ni manong mo. Ala, tulungan kan nga agluto, Jenny. Kaasi kamay. Itay ka pa ako manuti dita. Ayos lang, tatang. Awan problema. Awan mo't ngamin dananang iyo kan ti ipagmaw. Napandanag didigusan. Katnay, di tay pa'y nakalutaw. Didak pa kadanagan dito, tatang. Kabaila. Pasensyakan naipasubukan. Nakaturog mo't ngamin ni Jason. Uwenta na banog ang nagmaneho, tatang. Bayan nyo ang maturog, tapno makainan na. Mala, ta siya kung timang ituno dito'y bangaws. Andraw, anyak kukuam di tagay. Umay ka, agdigosan na. Wayne, madamdama akton nga agdigaos. Agdigos kay laay. Iso nga ron nga may ka dito, tapno ag-enjoy ka nga agdigos. Anyat di mo mapanawan di taya. Tultulungak nga ron to'y manugang ta, tanay, kaasimay. Iso lang taglutluto dito, oy. Anya nga ron ti imayan na ngay no saan nga gluto. Alan tatang, ingkay agdigosan. Baybay andak dito yan, kabailak. Umay kan, kasano ang maka-enjoy ka ngay no kasta? Darasam! Right. Apay ngay nakukos mo amin nga ap-ap ti kama kan kurkurtina. Namurang dagito yun, masapol ang malabaanan. Ay, aglaba ka. Saan? Ni Jenny at aglaba. Anyat serbi na nga gigyan lang dito'y balay ngay, no saan nga aglaba. Kanyag mo dagita ulis ta, tay palabatan. Bayam ta siya kung ti mangilabay ti ulis ta. Yag mukit din, apay ay akasta ka. Ipadlaw mo launay nga isakit mo dyan manugang mo. Wala, adakit dilimad apa naggustom kan kwa na. Oh, naimot ti kasta pa nagsasaumaw pureng. Nagalas ti ibagbagam. Masya naklakin kwa na, ta baon kala baon kan kwa na. Sa nagaputan nagagat kat baon kamot ti nabaon. Kataganos takasta nga ron ti kay batugan na trabaho. Jakamugan ka. Anyat ko na dito'y balay ngay, at senyorita, naglalaingan nan ngay. Kumusta ka dito balay, Jenny? Mayat-mat, iso na lang ang tamabanugak no adda ni nanang dito'y. Di na ngamin kayat ang makita nga agtugawa. Di kayat na, agtrabaho akanayon. Agdalos, aglaba, kasyay. Anya? Ngam di mon ungtan, taamangan no ad-adda aguraan na. Una yan ni nanang. Ala, paspasin siya ang pailang. Sana ba tagsapolak to iti pagabangan ta inton day off ko. Ta umakarta ni ti pagnaadan. Ha? Agpaiso, Jason? Wen, amok ti trato ni nanang ken ka. Madlaw nga da paborito na manugang. Awan ngamin na ilepas ko a kurso, Jason. Iso akas jay titrato na kanya. Nung nalakala ko matimang sermon iti bakit, inaramid kon. Hanggang baybay akman langan. Palabsen talatan, ta umakartan to niti pagyanan ta. Jenny, mapan ka man ijay balay da mercy, taing katulungan nga agluto. Kasangay ngamin jay may kadwa nga anak na. Kanay, awan katulungan na nga agluto. Ay katuan ananang. Ngamnay, lepas pa jay lablaba ama. Di mo panawa na kasjay. Numalpas ka, sakan tumapan. Irwar mo man nagiti karne kan natang dita ref, Jenny. Wan ipag. No may irwar mo, ugasam ton dagiti dadakkel a kaldero, tapno da paglutwa man niya. Wan ipag. Anyat una am alutuan ngay. Pansit wano spaghetti. Kumpormen ay ipag. Alang aron, di pansit latan. Manggalip kan to pa itinatang may sagpaw Si kanti makaamot na nalaing ka mga gluto, saan? Ay uwan. Kabailak amin dagita nga aramidan. Nasayat nga rod. Ala, makamu ka nga rodan dito Agdigosak mampay. Addan na sa pulan mi apag naadan ni Jenny, tatang. Iso alumasin kami niti pagnaadan.
Ay, kahit anda ka na kayo na ita, anak ko. No siya, kayat ko, tapno makay na namot ti asawam. Ha? Grabe, ti trato ti inam ken kwa na. Tub-tub nga rik, mate, ang apain nak. Sa baybay akaw. Iso na sayaat no, lumasin kayaw ta, may mayat mutlaang. Ngun nga ron, amok na itang aramidan ni nanang. Ngam jak kayat ti makidinis kutir ken kwa na. Isa lumasin kami langan, tatang. Sinugsugan siguro di asawa na, iso alimasindan. Oh, agatap kamanay na kunak. Kahit agpay sumat. Kat day jay mat nga anak mo. Uto-uto mat. Paspasurot ijay asawa na. May mayat mutlaang no lumasin dan. Tapno amuda ti adda ken awan. Awan latam mo kon. Sigurado asaan ang makaurnong dagijay. Tamay may salat ag susweldo kadakwada. No kayat mo, ituloy mo ti panagadal mo, Jenny. Ha? Pagadalan na? Wala. Muray, wala nga natawan ag turpos ka ni ti kolehyo. Ha? Kayat ko ng magastusan ta. Sana balin tinapatag. Mailupas mo ti kurso anarugyam. Kayat ko launay Jason. Saan na bali tawan pa anak ta. Kat agyaman nak no pagtuluyan nak nga ag-eskwela. Lakay. Nanang, pag-isi-eskwilaan ka nung magayam ni Manong ni Jenny. Ha? Kastaya. No kasta nga rod, no makaturpos, alaan nanto amin asweldo ni Jenny no agtrabahon. Siyempre, kwarta jay kabsat mo ti pagadadal na. Husto mo't kit diyan no maka-eskwela. Tapno ada katulungan ni Manong agtrabaho, nanang. Nagswerte talaga day at Jenny iti kabsat mo. Nasingpat ngamin unay ni Jason. Ken, love na ngamin unay di asawa na, nanang. No siyak lamay sa, uray di na kuman pagadalan day babae. Taditay amo ti mapasamak iti masungad nga aldaw. No ngay panawan nanto di kabsat mo. No ngay aglalakin to. Congratulations, Jenny, asawak. Agyaman ak unay kan ka, Jason. Gapukan ka, naragpat ko ti arapaap ko. Nagsayaat kang asawa. Para mutla ka tatada ito, Jenny. Para ti buklen ta a pamilya. Un, Jason, kit ikarik, jak sayangan ti palang paadal mo kanya. Ika gumaak ti makapasa iti board exam. Kit no makapasa, sumapulak adagos iti trabaho. Kasino nga tato'y umawag? Hello? Hello? Di ka di asawa ni Jason daytoy? Wan, madam. Apay ka di? Asino daytoy? Madam, umay kayo dito ospital. Ada dito di asawam. Intaray na dito ospital ta na disgrasya ka no itilugan. Anya? Awanan. Sana ko na makapag na, Jenny, asawak. Ala, san abalin? Tinapatag na ispalkan iti paggad. Kapilitan a pinutad adag iti sakam. Tanapalalo ti pan nakadang randa. Gapoy ti pan nakadisgrasya. Kasano pa itan? Diya ako na makatrabaho. Di mo panunutan dayta. Di ka baybayan, Jason. Adda aklaang ditoy. Siyak tagtrabaho para iti pagbiakta. Apay ngay akas tamot ten tinagbanagaman ako. Di saan ka na makatrabaho, Manong? Wan agtali na daklatan adi ti balay. O, naya. No apay mo't ngamin asikapay tinakapasamakan ti kasta. Kat nakasingsingpot kamot atao. Wen nga rod kaasi kamot, Manong. Sana bale. Tanda ti asawak amang ipatpatag kanyak. Patyak adinak baybayan. Sapay la kumaa, tadin tumauma ang mga sikasukan ka anak ko. Sapay la kuma, tadin na kanto panawaan.
Mapanak man ijay balay da Jason lakay. Inak man kumusta unjay anak ta. Ala, mapankan, tas sumublatak tumot ang mapaninton maminsan. Tanay, makumikumakpay ita ijay talaon. Ala, tanay, kaasimot di anak ko. Amangan nubaybay-an di asawa na. Saan mo't siguro? Imposible mo tabaybayan na ah. Asawa na nga ron, baybayan na kitday. Oh, adto yan ti kanom Jason lakay. Mangan kanuan. Adto mo ti danom mo. Agyamanak bakat. Ala, ingkapay agsukat. Ta siya akong ti mga sikaso kin ni Jason, Jenny. Alaman nga rod nanang. Kagap-gapok ngamin iti trabaho. Nasingpot latamot di asawam kan kanak ko. Saan mo't anagbalbaliwan niya? Saan nanang? Nurumwarit agsapa. Ilutuan na ko ni ti kanak aging kay daw. Ket no kastoy amalem, itek outan nakmatan iti kanak. Ay na, naimbaglakit din ta nakatumpong ka iti nasingpot nga asawa. Wan nga rod nanang. Oray kastoy tinagtong palak. Naragsakak latta. Tanasingpot kan naasikaso ni Jenny kanyak. Kan naimbag ta intuloy na ti panagadal na idi. Isuitan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo. Wan nga rod nanang. Isa nagasa taklatta. Tanakatumpungak iti nasingpot nga asawa. Ala, mapanakon Jenny balasang ko. Mabati kayo man nandito'y dagusyo. Wan ananang, kat agyaman kami ata nakalagip kayo nga imay. Wan ata kayat kayo mo't ako mustaan. Kat agyaman akan ka, tadi mo baybay anti anak ko. Pagrebengak ti mga sikaso ken ko ananang, taasawak ket nga ron. Ken ay ayatiklat ta nga oray kas jay ti kasasaad na. Agyaman ak, kat pakawanan na kuma. Pakawanan na kami no adaman saan anasaya at ngayon pagpakita mi iti kalabaskan ka. Ha? Mababain ak, kan makonsensya ak balasang ko. Ay na, awan kanyak dagijay nanang. Lipatin tayo kumanday ta. Apay no agsubli kayon ijay balay. Tapno matulungan da ka ang mga sikaso kin ni Jason. Ha? Di ka madanagan. Tasanan ang maulit tinaalas at ratok kan kaide balasang ko. Kaya't da kaatulungan. Iso ano umanugot kayo. Agsubli kayon ijay balay. Ala nanang, tapagsaritaan mi anaimbag kin ni Jason dayta.